Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru. Dr. Justin Nsengiyumva yagizwe minisitiri w'intebe. U Rwanda ruzakira izindi mpunzi z'abanyarwanda igihumbi zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Musonera washakaga kuba umudepite uhagarariye ishyaka FPR Inkotanyi urubanza rwe rwashyizwe mu muhezo. Naho urukiko rukuru rwimuriye urubanza rwa Ingabire Victoire n'abayoboke b'ishyaka rye mu kwa 9 uyu mwaka. Mu karere ka Huyeho umugore akurikiranyweho kwica umwana yibyariye amujugunye mu Kanyaru. M23 yo yaramukiye mu mirwano ikaze na FDLR. Muri Uganda Minisitiri w'Ingabo ari mu mazi abira kubera umwenda w'abasirikare boherejwe muri Somalia. Ethiopia yo yanyomoje Donald Trump. Turabigarukaho muri aya makuru. Hari imyigaragambyo ikaze iri kubera i Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine. Zelensky akaba ari kwitwa Sekibi. Muri Thailand umugabo yapfuye nyuma yo guhagarika kurya akiyemeza gutungwa n'inzoga gusa. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu. Ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo. Egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara kuri 0798 735 385. Nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agents bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Bayikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri Dr. Justin Nsengiyumva wagizwe minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Perezida Kagame yagize Dr. Justin Nsengiyumva minisitiri w'intebe. Yarasanzwe ari vice guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Dr. Nsengiyumva yarasanzwe ari vice guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu umwanya yagiyeho ku itariki ya 25 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka. Asimbuye Dr. Edouard Ngirente waruri kuri izi nshingano kuva mu 2017. Mbere yaho yabaye umunyamabanga w'ara muri Minisiteri y'Uburezi kugeza mu 2008. Mbere yaho yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester. Minisitiri w'intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu. Yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politike, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Mbere ko ba vice guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda yakoze mu Bwongereza aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'u Bwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi kuva mu kwezi kwa 4 kwa 2016. Yakoze kandi nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'u Bwongereza kuva mu kwezi kwa 4 kwa 2014 kugeza mu kwa 4 kwa 2016. Yabaye kandi umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Uburezi hagati y'ukwezi kwa 3 kwa 2008 no kwa 11 k'uwo mwaka. Yabaye ndetse umunyamabanga leta muri Minisiteri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati y'ukwezi kwa 6 2005 no kwa 3 kwa 2008. Yanakoze kandi nk'ushinzwe gahunda n'umushakashatsi muri Refugee Action hagati y'ukwezi kwa 6 2009 no kwa 12 kwa 2013. Afite impamyabushobozi y'ikirenga mu bukungu yakoye muri kaminuza ya Leicester hagati ya 2011 na 2015. Afite kandi masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo
yakuye muri kaminuza ya Nairobi n'impamyabumenyi y'igiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University of Eastern Africa. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda risobanura ko iyo minisitiri w'intebe yeguye cyangwa avuyeho ku mpamvu iyo ari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Perezida wa Repubulika yakira ukwegura kwa guverinoma iyo minisitiri w'intebe akumushyikirije. Guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Iyo minisitiri w'intebe avuyeho biba bivuze ko na guverinoma igomba kongera kurahira. U Rwanda ruzakira izindi mpunzi z'abanyarwanda 1000 zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami ry'umuryango w'abimbyeyi ryita ku mpunzi HCR ryatangaje ko u Rwanda rushobora kuzakira impunzi z'abanyarwanda 1000 zitahutse zivuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'uko umwaka wa 2025 urangira. Raporo y'umuryango mpuzamahanga yita ku biribwa ku isi WFP yo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka igaragaza ko u Rwanda rwari rumaze kwakira abatahutse bagera ku 2500 hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa 7 k'uyu mwaka. Ivuga ko iryo zamuka ry'abataha rishingiye ku mutekano muke, imvururu n'ibibazo bya politike biri muri Kongo bikomeje kwimura bamwe abandi bagahitamo gutaha. Minisiteri ishinzwe ubutabazi Minema n'umuryango mpuzamahanga yita ku biribwa bavuga ko bamaze kwitegura kubakira babaha ubufasha bw'ibanze buzatuma basubira mu buzima busanzwe. Ishami ry'umuryango w'abimbyeyi ryita ku biribwa ryari yarateganyije kwakira abantu 3600 muri uyu mwaka, ariko umubare ukaba uri hasi ugereranyije n'abazakirwa, rikaba risaba ko ryahabwa indi nkunga ya miliyoni zirenga 10 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bose bazitabweho uko bikwiye. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko amarembo afunguye kuri buri wese ushaka gutaha, ndetse yemeza ko yiteguye kwakira no guha ubuhungiro n'abandi bo mu bindi bihugu babushaka. Kugeza ubu Rwanda rucumbikiye impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 136 biganjemo abakomoka muri Kongo n'u Burundi. Musonera washakaga kuba umudepite uhagarariye FPR Inkotanyi urubanza rwe rwashyizwe mu muhezo. Urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rwategetse ko iburanisha ry'ibanze ku bya Musonera Germain washakaga kwiyamamariza ko umudepite uhagarariye FPR Inkotanyi ribera mu muhezo kubera umutekano w'abatangabuhamya. Musonera Germain akekwaho icyaha cy'ubufatanyacyaha ku cyaha cya jenoside ndetse n'icyaha cya jenoside. Icyemezo cyo kumuburanishiriza mu muhezo urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rwagifashe nyuma yo kumva ubusabe bw'ubushinjacyaha bwifuje ko iburanisha ry'ibanze ribera mu muhezo kubera umutekano w'abatangabuhamya b'abaturage. Ubushinjacyaha buvuga ko hari ingingo bushingiraho zituma iburanisha ribera mu muhezo. Buvuga ko hari n'inyandiko iherekeje itegeko bandikiye urukiko basaba ko iburanisha ry'ibanze ku bya Musonera Germain akekwaho gukora ryabera mu muhezo kugira ngo abatangabuhamya barindirwe umutekano. Urukiko rwa ijambo abunganiza mu mategeko ba Musonera bavuga ko bashyigikiye ubusabe bw'ubushinjacyaha kuko itegeko ribyemera. Abunganira Musonera mu mategeko bavuga ko urukiko rugomba gusuzuma inzitizi zo kuba nta dosiye y'ubushinjacyaha bafite, ndetse bifuje ko iburanisha ry'ibanze ribera mu muhezo ritagomba kuba uyu munsi, ahubwo rigategereza ko babanza kubona dosiye yose uko iteye kugira ngo babone uko bunganira umukiriya wabo. Maître Ndaruhutse Janvier na mugenzi we Maître Munyaneza Sarto bunganira Musonera mu mategeko bavuze ko urukiko rusuzuma ubusabe bwabo burebana no kuba nta dosiye ya Musonera bafite, kandi ko bagomba kugira uburenganzira kuri iyi dosiye y'uregwa. Ubushinjacyaha buvuga ko inzitizi abunganiza bagaragariza urukiko nta shingiro zifite kuko dosiye ye iri muri systeme, ndetse ko bwagiye wivuganaho n'abunganiza umunsi ku munsi, bukavuga ko urukiko rudakwiye kubiha agaciro. Uregera indishyi muri riburanisha Maître Bayingana Janvier avuga ko impamvu abatangabuhamya bagaragaje zumvikana kuko hari bamwe mu batangabuhamya batangiye gukorerwa ihohoterwa iburanisha ritaranaba. Nyuma y'impaka zatwaye isaha irenga, impande zose ziterana amagambo hashingiwe ku mategeko, urukiko rwase rutegeka ko iburanisha ry'ibanze ribera mu muhezo, rusaba bari baje gukurikirana iburanisha ko basohoka agasigara gusa inteko iburanisha ubushinjacyaha uregwa n'abunganizi mu mategeko. Musonera Germain ushinjwa icyaha cy'ubufatanyacyaha n'icyaha cya jenoside yaje mu rukiko yambaye impuzankano y'abagororwa aherekejwe n'abakozi ba RCS 4. Mu cyumba cy'iburanisha harimo abaturage benshi barimo mu muryango wa Musonera ndetse na bamwe mu barokokeye mu cyahoze ari komine Nyabikenke na Kabgayi. Musonera Germain yafashwe n'ubugenzacyaha mu kwezi kwa 8 kwa 2024 nyuma yo kwiyamamariza umwanya w'ubudepite mu nteko ishinga amategeko nk'umukandida wa FPR Inkotanyi. Naho urukiko rukuru rwimuriye urubanza rwa Ingabire n'abayoboke b'ishyaka rye mu kwezi kwa 9 uyu mwaka. Urukiko rukuru rwa Kigali rwasubitse iburanisha ry'urubanza ruregwamo abari abayoboke b'ishyaka rya Darfa Umurinzi n'umunyamakuru wa Umubavu TV Nsengimana Theoneste na Ingabire Victoire Umuhoza baregwa ibyaha birimo gushaka guhirika ubutegetsi no guteza imvururu muri rubanda. Urubanza mu mizi rwahagaze ubwo urukiko rukuru rwahamagazaga Ingabire Umuhoza Victoire utarareganwaga n'abandi ngo atange ibisobanuro mu rukiko. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ingingo ya 106 niyo yashingiweho icyo gihe hamagazwa mu rukiko atanga ibisobanuro, ariko rusanga ntibihagije ruhita rutegeka ubushinjacyaha kumukoraho iperereza ryimbitse. Ingabire Victoire akurikiranwe ibyaha bitandatu birimo kugirira nabi ubutegetsi buriho, gutangaza amakuru atari ukuri cyangwa icengeza amatwara rigamije kwangisha ubutegetsi bw'u Rwanda ibihugu by'amahanga, kurema umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, gucura umugambi wo gukora ibyaha birimo no gukora imyigaragambyo ndetse n'icyaha cyo kugirira nabi ubutegetsi n'ibindi bitandukanye.
ubwo yagezwaga mu rw'ibanze rwa Kicukiro agasabirwa gufunga iminsi 30 y'agateganyo yahakanye ibyaha aregwa. Urukiko rutegeka ko afunga iyo minsi kuko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho kuba yarakoze ibyo byaha. Mu gihe urwo rubanza rwabaga, urwari rusanzwe ruburanishwa n'urukiko rukuru ruregwamo abayoboke b'ishyaka rya Darufa umurinzi ritemewe gukorera mu Rwanda n'umunyamakuru Nsengimana, rwari rwasubitswe kuko hagombaga kubanza gufatwa icyemezo kuri Ingabire ngo ashyikirizwe urukiko rukuru. Byari biteganyijwe ko kuri uyu wa gatatu Ingabire Victoire aza kugaragara muri uru rubanza nk'uregwa ku nshuro ye ya mbere kuva rwatangira kuburanishwa. Cyakora urukiko rwafashe icyemezo cyo kurwimurira ku itariki ya mbere z'ukwa 9 uyu mwaka kubera ikiruhuko cy'abacamanza kigiye gutangira. Abaregwa bandi uko ari 9 bari barangije kwiregura ku byo bakurikiranyweho uretse ubushinjacyaha bwari busigaje gutanga icyifuzo cyabwo, abaregwa bakakivugaho urukiko rugahita rupfundikira urubanza. Mu gihe ruzaba rusubukuwe, Ingabire Umuhoza nawe azaburana ku byo ashinjwa ahabwa umwanya wo kwiregura no kugaragaza ibimenyetso bimushinjura. Nyuma y'ubwiregure bwe nibwo ubushinjacyaha buzatanga icyifuzo abaregwa bose bakivugeho, hanyuma urukiko rupfundikira iburanisha rujye gusesengura urubanza mbere yo gufata icyemezo. Bitewe n'uburemere bw'ibyaha abaregwa bakurikiranyweho, ubushinjacyaha bushobora kubasabira guhanishwa igihano cy'igifungo cya burundu mu gihe baba bahamwe n'ibyaha. Dukomereza amakuru Huye akurikiranyweho kwica umwana yibyariye amujugunye mu Kanyaru. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Huye bukurikiranye umugore w'imyaka 25 ukekwaho kwica umwana we w'amezi 3 amutaye mu mugezi wa Kanyaru. Iki cyakurikiranyweho cyakozwe ku itariki ya 13 z'uku kwezi mu kagari ka Katarara mu murenge wa Ntyazo y'akarere ka Nyanza. Umurambo w'umwana wabonetse ku itariki ya 15 z'uku kwezi uri kureremba hejuru y'amazi ku ngarani y'umugezi wa Kanyaru. Mwibazwa rye nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri bivuga, ukekwa yemeye icyaha avuga ko yamanutse ahetse uwo mwana mu masaha ya z'ijoro, ageze ku Kanyaru amukura mu mugongo asinziriye, amujugunya mu mazi ahita yigendera. Asobanura ko yabitewe nuko nyuma yo kumubyara yagiye kumukingiza bakamubwira ko yanduye sida, nuko abona ntacyo azamumarira abisabira imbabazi. Icyaha cyo kwihekura kurikiranyweho kiramutse kimuhamye yahanishwa igifungo cya burundu hashingiwe ku ngingo ya 8 y'itegeko rya 2023 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Tukira mu karere ka Huye, abashinjwaga kwica umuntu bamukasa ijosi bakatiwe imyaka 30 y'igifungo. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwasomye urubanza ubushinjacyaha bwari bukurikiranyemo abantu 5 bakekwaho icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake bashinjwaga kwica umuntu bamukasa ijosi. 4 muri bo urukiko rwabamije icyaha cy'ubwicanyi rubahanisha igifungo cy'imyaka 30 buri wese, naho utaramenyekanishije icyo cyaha mbere yuko kiba anishwa gufungwa umwaka umwe n'amezi 5. Icyaha bari bakurikiranyweho nk'uko bitangazwa n'ubushinjacyaha bukuru bagikoreye mu nzu ya Nyakwigendera iherereye mu mudugudu wa Ngoma ya 3 mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Ngoma ho mu karere ka Huye mu ijoro ry'itariki ya 7 z'ukwa 6 k'uyu mwaka. Urukiko rwabahanishije icyo gifungo cy'imyaka 30 kubera ko baburanye bemera icyaha kuva bagitangira kubazwa n'imbere y'urukiko baburana. Ribuyo yataye muri yomba abantu 4 bakekwaho gutwikisha umunyururu w'igare abibye amafaranga. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda rwataye muri yomba abantu 4 bakekwaho ubugome bukabije bwo gutwikisha abantu umunyururu babashinja kwiba amafaranga y'umukecuru witwa Nyirabatoneri w'imyaka 83 utuye mu mudugudu wa Gisenyi mu kagari ka Karengera ku murenge wa Kirimbi y'akarere ka Nyamasheke. Muri abo bantu 4 batawe muri yombi barimo n'uyu mukecuru Nyirabatoni n'abandi 4 baracika, aho bakurikiranwaho gutwikisha umunyururu w'igare abantu 2 bakekagaho kwiburiya mukecuru amafaranga 420 yari yakuye mu ikawa yagurishije. Abandi batawe muri yombi arimo ushinzwe umutekano muri uyu mudugudu wa Gisenyi Mutabaza Sieri, Inkera gutabara yitwa Kamana Daniel n'umuhungu w'umukecuru witwa Rukunda Adolphe. N'abagishakishwa ni Nayiturikiye Mable, Nzamutumaro Izi, Dusabimana Mathieu na Ngirinshuti Uziyeri bahise batoroka bumvise ko bashakishwa. Intandaro y'iki gikorwa cya kinyamaswa na amafaranga 420 umukecuru Nyirabatoni yari yabitse mu cyumba araramo kuko yari yagurishije ikawa, atashye asanga udupata tw'ingufuri zikinga urugi rwo hanze n'urwo mu cyumba araramo baduciye, akubita agatima kuri ya mafaranga yinjiye mu cyumba arayabura. Uyu mukecuru yahise akeka agira ishyaka nitanga Fabrice usanzwe amuragirira akanamwahirira ubwatsi bw'amatungo unaba muri urwo rugo hamwe na Mbuguje wigeze kumuragirira ngo kuko aribo bazi neza inzu ye, banazi ko yari yagurishije izo kawa, bityo akavuga ko aribo bayibye. Yahise ahuruza abaturage baraza barabafata, babajijwe ibyayo mafaranga babanza kuyahakana. Ibyatumye bamwe mu bari bahari batanga igitekerezo cyo gucanira umunyururu w'igare ugashyuha ugatukura, nuko bakawubanyuzaho bavuga ko nibamara gushya neza amafaranga baza kuyemera. Ibyo ni nako byagenze kuko bazanye imbabura baracana umunyururu urashyura tukura, maze bafata ababombi bakekaga barabatwika, ari nako babanje kubakubita babakandagiye ku gakanu, maze umusore umwe abonye ko bashobora kumwica bamutwitse yemera ko ayo mafaranga ari we wayibye kandi koko bamusangana 200 arayatanga, naho undi bavuga ko azajya akora yishyura, barabareka barataha. Nyuma amakuru yaracecetswe, Mbuguje ajya kwivuriza ku kigo nderabuzima cya Ngange mu murenge wa Karambi, avuyeho aryumaho. Gira ishyaka nitanga Fabrice we ngo yabonye ashobora kwicwa n'izo nkoni n'ibyo bikomere mu gihe yaramuka atavuze ibyamubayeho, niko kwigira inama yo kujya kuri station ya Ribu ya Macuba gutanga ikirego, aribwo amakuru yase amenyekana.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi Habimana Innocent yasabye abaturage kwirinda ingeso y'ubujura bakanirinda kwihanira ko byagaragayeho ahubwo bakamushyikiriza ubutabera bugakora akazi kabwo, uwibwa agasubiza ibye biciye mu mategeko bidaciye mu kwihanira, bakanagira akamenyero ko gutanga amakuru ku kidasanzwe cyose babonye mu mudugudu wabo. Mu kanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Machegalia Vocational Training Center MVTC, ishuri ry'umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu Fondazione Machegalia Onlus, rikigisha imyuga n'ubumenyingiro mu gihe gito. Amezi 6 burangije kwiga ugahita ujya mu kazi. Bigisha gutwara no gukanika ibinyabiziga, amategeko y'umuhanda, gusudira, gutunganya imisatsi, ubwubatsi, ubudozi, gufotora no gutunganya amashusho, indimi n'amahugurwa kuri mudasobwa. Nzamagana y'urubyiruko rwiza amashuri abanza rugakomereza muri Machegalia Vocational Training Center. Uyu munsi bakaba bari mu kazi, abandi ari abakoresha. Iri shuri riherereye mu murenge wa Ririma mu karere ka Bugesera. Fondazione Machegalia Onlus yashinze iri shuri itanga inkunga cyangwa scholarship zo kuryigamo ndetse n'izo kwiga mu zindi kaminuza ku rubyiruko rwo mu karere ka Bugesera rutishoboye. Iri shuri rifite amacumbi ku bahungu n'abakobwa, rigatanga n'amafunguro ku biga bataha n'abacumbikirwa. Ntabwo tuzi icyo hazaza haduhishiye, gusa icyo tuzi ni ukuhategura ariko kwiga muri Machegalia Vocational Training Center. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe watsindiye isoko. Ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo, wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose. Nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe, ukaduhembera service yuko twayikuguriye ku kiranguzo, cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo, nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye i Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Service zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'3 n'5 tukaba twagutumikiye. Dukorera Igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Naebo. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 cyangwa 0787 gukorana na Soatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Makuru avuga hanze y'u Rwanda. M23 yaramukiye mu mirwano ikaze na FDLR. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatatu waramukiye mu mirwano ikomeye usakiranyije n'abarwanya umutwe wa FDLR FOCA. Amakuru avuga ko M23 yaramutsiga ibitero ku birindiro by'uriya mutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu bice bya Kazaroho na Kakono mu burengerazuba bwa Sheferi ya Bwisha hafi ya pariki ya Virunga muri teritwari ya Rucuru. Amakuru kandi avuga ko imirwano ya M23 na FDLR yatumye abaturage batabasha kugera mu duce yabereyemo, by'umwihariko abaturage bashakaga kujya mu mirima yabo. Agace ka Kazaroho kamaze imyaka myinshi karahindutse indira ya FDLR, umutwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 kuri ubusigaye urwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. M23 yaramukiye mu mirwano n'izinyeshyamba nyuma y'iminsi mike isinye na leta ya Kongo amahame ngenderwa haganisha ku guhagarika intambara. Uburyo abadepite batoye ko Mutamba akurikiranwa bwateje impaka mu rukiko. Abanyamategeko ba Constant Mutamba wabaye minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragarije urukiko rusesa imanza ko uburyo abadepite batoye ko akurikiranwa unyuranyije n'amategeko. Iyi ni imwe mu mbogamizi batanze kuri uyu wa gatatu bwo Mutamba ukurikiranwa kunyereza miliyoni 19 z'amadolari y'umushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo yageraga mu rukiko. Mutamba yagize mu rukiko yambaye agapfukamunwa aherekejwe n'abanyamategeko bagera kuri 20 nk'uko byagenze ku itariki ya 9 z'uku kwezi ubwo yageraga mu rukiko ku nshuro ya mbere. Tariki ya 19 z'ukwa gatandatu uyu mwaka inteko rusange y'abadepite yari iyobowe na perezida wayo Vital Kamerhe yatoye ko Mutamba akurikiranwa n'ubutabera ashingiye ku busabe bw'umushinjacyaha mukuru Firmin Mvode. Abanyamategeko ba Mutamba bagaragaje ko ingingo ya 237 y'amategeko agenga inteko ivuga ko gutora umwanzuro urebana no gukurikirana ugize guverinoma bikorwa mu ibanga aho kuzamura ibiganza, bityo ko abadepite batayubahirije. Babwiye abacamanza kandi ko urubanza rwatangiye mu mizi mu gihe ubushinjacyaha butararangiza iperereza, basobanura ko bishimangirwa nuko Mutamba yahamagajwe kenshi kugira ngo ahatwe ibibazo nyuma y'uko inteko itanze uburenganzira bwo kumukurikirana. Aba banyamategeko kandi babwiye abacamanza ko nubwo Mutamba yafatiwe ibyemezo byose n'inteko atigeze yisobanura kuko igihe yahamagajwe yari arwaye. Bagaragaje rero ko izi mpamvu zose zikwiye gutuma urubanza ruhagarara, gusa ubushinjacyaha bwo bwasobanuye ko urukiko rubifitiye ububasha ariko rukwiye kwemeza niba imyanzuro abadepite bafashe itarakurikije amategeko. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko uburyo Mutamba yahamagajwe budakwiye gukomeza kuba ikibazo kuko mu iburanisha ryabaye ku itariki ya 9 z'uku kwezi bwari bwatangiye ibisobanuro. Urukiko rwabaye rusubitse iburanisha kugira ngo abacamanza basuzumire inzitizi zagaragajwe mu muhezo, hanyuma bafata umwanzuro niba rugomba gukomeza cyangwa se ruhagarikwa.
Dukomereza amakuru muri Uganda aho minisitiri w'ingabo ari mu mazi abira kubera umwenda ukomoka ku basirikare boherejwe muri Somalia. Komisiyo ishinzwe ibigo bya leta mu nteko ishinga amategeko muri Uganda yahamagaje minisitiri w'ingabo muri iki gihugu kugira ngo asobanure ibijyanye n'umwenda wa miliyari 29 z'amashiringi narenga miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi minisiteri ibereyemo ikigo gikora ubwikorezi bwo mu kirere Uganda Air Cargo Corporation. Raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta muri Uganda ku bikorwa byakozwe hagati y'ukwa 12 kwa 2023 na 2024 igaragaza ko uyu mwenda ukomoka ku kiguzi cy'ingendo rura rwego rwatwayemo abasirikare ba Uganda muri Somalia mu butumwa bwo kubungabunga amahoro. Icyemezo cyo guhamagaza Minisitiri Jacob Maxson Obote cyafashwe na Perezida w'ikomisiyo Rubega Segona nyuma yo kubona ko ikigo gikora ubwikorezi bwo mu kirere gikomeje kugwa mu bihombo. Segona yagize ati bafite imyenda myinshi batishyuza, ibyo bikagira uruhare ku bihombo barimo, ariko umwe mu bantu batubahiriza amasezerano ni Minisiteri y'Ingabo. Ni ibintu tubona ko bidakwiriye kwihanganirwa. Kubw'ibyo twahamagaje Minisitiri w'Ingabo n'umunyamabanga uhoraho ngo bazitabe komisiyo. Muri rusange iki kigo cy'ubwikorezi cyishyuza ibigo bya leta muri Uganda arenga miliyari 38 z'amashiringi. Guhamagaza Minisitiri Obote bije nyuma y'uko Minisiteri y'Ingabo mu kwezi kwa mbere umwaka yari yasabye inteko ishinga amategeko kwemeza ko kiriya kigo gihabwa miliyari 381 z'amashiringi kugira ngo gisohoke mu bibazo kirimo. Imwe mu ndege y'iki kigo yifashishaga yagonzwe n'inyoni indi hera mu ntambara muri Sudani mu gihe izindi zisigaye zose zishaje. N'amabandi yitwaje intwaro yateye umuyobozi w'uruganda muri Uganda. Polisi ya Uganda yatangaje ko yaburijemo umugambi mubisha w'amabandi yari yateye umuyobozi w'uruganda rwa kawa amwiba miliyoni 50 z'amashiringi angana na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Byabereye mu karere ka Cyotera aho abajura batanu bari bitwaje imbunda bateye umuyobozi w'uruganda rutunganya kawa Mazima Bugaga Coffee Factory. Polisi ya Uganda ku rubuga X yatangaje ko umuyobozi yayitabaje maze za kuburiza mu bwo bugizi bwa nabi ariko basiga bamwibya ko kayabo k'amashiringi. Yongeraho ko ubwo bageragezaga gucika polisi yabakurikiye ikaza kurasa mu umwe abandi bane baracika. Ivuga ko muri icyo gikorwa hafashwe imbunda ebyiri, moto hamwe n'ibindi bimenyetso byakwifashishwa mu gukurikirana aba bantu. Polisi ivuga ko gikomeje iperereza kugira ngo ibashe guta muri yombi nabo bacitse. Muri Sudani ho ibiryo byateje imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba. Mu mujyi wa Kadugri wo muri Sudani haba imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba zahoze bafatanyije zagerageje gufata ibiryo ku ngufu mu isoko mu gihe ikibazo cy'inzara gikomeje gufata indi ntera. Iyi mirwano yari mu mutwe witwaje intwaro uyobowe na Kafita Yale wari wunze ubumwe n'ingabo za leta ariko ukabuherutse gukangisha gufungura ububiko bwo kugaburira abaturage bashonje mu murwa mukuru wa leta ya Kordofani y'Amajyepfo. Umwe mu bahaye amakuru Sudan Tribune yagize ati imirwano yatangiye igihe ingabo za Tayari zageragezaga gukura ibicuruzwa mu isoko rikuru maze ingabo za leta zirahagoboka. Imirwano ngo irashimangira ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa i Kadugri, umujyi ugoswe n'umutwe w'inyeshyamba uharanira kubohora abaturage bo muri Sudani uzwi nka Sudan People's Liberation Movement North. Ni mu gihe inyeshyamba za Rapid Support Forces nazo zafunze inzira igaburira uyu mujyi ituruka El Obeid bituma bigorana gutanga imfashanyo. Isuzuma ryakozwe n'inama zishinzwe impunzi muri Denmark na Norvege rigakorerwa ku miryango yavangwe mu bya Kadugri rerutse gusanga 96% badashobora kubona ibyo bakeneye by'ibanze. Raporo yasanze kandi 74% by'imiryango ngo buri muryango burimo umwana ufite ikibazo cy'imirire mibi naho 64% ngo ntibafite aho kuba. Ikibazo cyakajije umurego nyuma y'uko guverinoma ya Kordofani y'Amajyepfo yahagaritse ibikorwa by'imiryango 30 yatangaga imfashanyo mu kwezi kwa kane harimo akanama gashinzwe impunzi muri Norvege na World Vision nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara icyo gihe. Dukomereza amakuru kuri Ethiopia yanyomoje Donald Trump. Umwe mu bayobozi ba Ethiopia yanyomoje Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nyuma yo gutangaza ko igihugu cye cyateye inkunga umushinga wo kubaka urugomero kiriya gihugu cyubatse ku ruzi rwa Nile. Mu cyumweru gishize Trump yatangaje ko ruriya rugomero hanini rwubatswe n'amafaranga ya Amerika. Urugomero Grand Ethiopian Renaissance Dam ni rwo rwa mbere runini kurusha izindi muri Afurika. Mu myaka 14 rumaze rwubakwa, abategetsi ba Ethiopia bakunze kuvuga ko guverinoma y'iki gihugu ariyo yateye inkunga imirimo yo kurwubaka ifatanyije n'abaturage ba kiriya gihugu. Nyuma y'amagambo ya Trump, umuyobozi wungirije mu biro bishinzwe guhuza ibikorwa bya ruriya rugomero Fikir Tetamir yavuze ko amagambo ya Trump ari ibinyoma bisenya. Yavuze ko ruriya rugomero rwubatswe nta nkunga n'imwe y'amahanga. Ati kubijyanye n'ibyo Trump yatangaje, guverinoma igomba gusubiza mu buryo bwa kure kandi bwitondewe bukurikije inzira za diplomasi. Si ubwa mbere Trump atangaza ko ruriya rugomero rwatangiye gutanga umuriro w'amashanyarazi mu 2022 rwubatswe n'amafaranga ya Amerika. Mu kwezi gushize yanditse ku rubuga rwe rwa Truth Social ko ruriya rugomero rwateye inkunga n'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Anavuga ko rwagabanyije amazi atemba mu ruzi rwa Nile. Perezida Macron na Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa nibo bayobozi banzwe muri iki gihugu. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kuva Perezida Emmanuel Macron yajya ku butegetsi ubu ari bwo yanzwe cyane mu gihugu n'abaturage be kubera ibyemezo bye yafata birimo kongera amafaranga ashyirwa mu bijyanye n'umutekano akagabanya ashyirwa mu mibereho myiza y'abaturage. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo gikora ikusanyabitekerezo kizwi nka Institut Français d'Opinion Publique bukaba bugaragaza ko igikundiro cya Perezida Macron mu Bufaransa kiri kuri 19% mu gihe Minisitiri w'Intebe François Bayrou kiri kuri 18%. Bombi bafite 37%. Ni ubwa mbere mu mateka agezweho y'Ubufaransa abayobozi bakuru b'igihugu aribo bigaragara ko badakunzwe kuko no mu
gihe cy'imyigaragambyo yamenyekanye nka gilet jaune yabaye mu 2018 igikundiro cya perezida cyari kuri 23%. Perezida Macron na Minisitiri w'Intebe nibo bayobozi bo mu rwego nyubahiriza tegeko bagize amanota make. Igikundiro cya Perezida Macron cyagabanutse cyane mu bamutoye mu 2022 kuko bakimunambyeho ari 49% gusa. Cyagabanutse kandi mu bakora ubucuruzi ndetse n'abandi bayobozi bari mu rwego nyubahiriza tegeko. Kugabanuka kw'igikundiro cya Macron gushingiye hanini ku cyemezo yarutse gutangaza cyo kongera miliyari 6.5 z'amayero ku mafaranga Ubufaransa bushyira mu gisirikare mu gihe cy'imyaka 2. Ibi yabikoze mu gihe Ubufaransa bufite imyenda irenga miliyari 300 z'amayero, ingana n'114% by'umusaruro mbumbe w'iki gihugu. Minisitiri w'Intebe Bayrou wagiye ku butegetsi mu mpera za 2024 nyuma yo guseswa kwa guverinoma ya Michel Barnier, we yanzwe kubera uburyo yitwaye mu bijyanye n'itegeko rya pension ndetse no kugabanya amafaranga leta yashyiraga mu nzego z'ingenzi. Hejuru y'ibi, mu cyumweru gishize Minisitiri w'Intebe François Bayrou yashyizeho ingamba nshya zijyanye n'umusoro kubinjiza amafaranga menshi kugira ngo leta ibashe kuziba icyuho cya miliyari 46 z'amayero kiri mu ngengo y'imari. Dukomereza amakuru ku myigaragambyo yakaze i Kiev. Zelensky akitwa Sekibi. Ibihumbi by'abanya-Ukraine bakoze imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana umwanzuro wo gushyigikira itegeko rikuru ubwigenge bw'ibigo bya NABU na SAPO bishinzwe kurwanya ruswa muri iki gihugu. Iyi myigaragambyo yabaye nyuma y'uko Perezida Zelensky yari amaze gushyira umukono ku itegeko rishyira ibiro by'umushinjacyaha mukuru mu nshingano zo kugenzura ikigo cy'igihugu gishinzwe kurwanya ruswa. Abigaragambya biri mu mujyi wa Kiev rwagati bafite ibyapa bisaba ko izo nzego zakomeza kwigenga, bavuga amagambo agaragaza ko Perezida Zelensky ari Sekibi, ko ibyo ari gukora biteye ikimwaro ndetse ko ari ubugambanyi. Ni itegeko kandi ryateje impaka nyinshi kuko ritakiriwe neza n'umuryango umwe w'Uburayi ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi, rikaba ryarafashwe nk'irihonyora ubwigenge bw'izo nzego zombi. Umuyobozi w'umujyi wa Kiev Vitali Klitschko usanzwe unenga Zelensky nawe yitabiriye iyo myigaragambyo, avuga ko ari ingenzi kurengera ubwigenge bw'izo nzego zishinzwe kurwanya ruswa. Yanashinje ubutegetsi bwa Zelensky gukoresha intambara nk'impamvu yo guca intege izo nzego no kuyobora Ukraine hakoreshejwe igitugu. Mu butumwa bw'amashusho Zelensky yashyize hanze kuri uyu wa gatatu, yasobanuye ko iryo tegeko rikenewe kugira ngo rizajye ryorohereza iperereza ku byaha bya ruswa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ho abanyeshuri birukanywe bazira kwamagana intambara ya Israel muri Gaza. Kaminuza ya Columbia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho ibihano bikarishye birimo kwirukana burundu, guhagarikwa mu masomo ndetse no kwamburwa impamyabumenyi ku banyeshuri hafi 80 bitabiriye imyigaragambyo yamagana intambara Israel irimo muri Gaza. Itsinda ry'abanyeshuri riharanira impinduka rizwi nka Columbia University Apartheid Diversity ryasabye ko iyo kaminuza ihagarika burundu imikoranire mu by'ubukungu na Israel ndetse ryemeza ko hari abirukanywe abandi bahagarikwa mu masomo mu gihe cy'imyaka 3. Kaminuza ya Columbia yatangaje ko ibyo bihano yafatiye abanyeshuri bifitanye isano n'imvururu zabereye ku isomero n'ibindi bice mu mpeshyi zo muri Nyakanga 2024. Al Jazeera yatangaje ko iyo kaminuza avuze ko ibyo bikorwa by'abo banyeshuri byabangamiye amasomo kandi bihabanye n'amabwiriza n'amategeko ya kaminuza ndetse ko byagize ingaruka. Imyigaragambyo y'abanyeshuri bamaganaga intambara muri Gaza bashyize amahema ku kibuga cya kaminuza ya Columbia mu 2024 yateje impaka bituma inzego zishinzwe umutekano zinjira muri iyo kaminuza, bamwe batabwa muri yombi. Nubwo ubuyobozi bwa kaminuza bwakomeje gukaza ibihano, abanyeshuri bongeye kwigaragambya mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka basaba ko kaminuza ikura imari yayo mu bigo bifitanye isano n'ingabo za Israel ndetse bahamya ko bashyigikiye abatuye muri Gaza. Kaminuza ya Columbia iherutse gukurirwa inkunga miliyoni 400 z'amadolari ya Amerika izira kunanirwa kurinda abanyeshuri b'Abayahudi, ariko kuri ubu iri mu biganiro n'ubutegetsi kugira ngo izo nkunga zigaruke. Uburusiya bwashinje Ubutaliyani ivangura no kugwa mu mutego w'abanazi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yashinje Ubutaliyani ivangura, ivuga ko bwaguye mu mutego w'igitutu cy'abarwanya Uburusiya nyuma y'uko busubitse igitaramo cy'umuhanzi ariko unayobora ibitaramo Valery Gergiev w'inshuti ya Perezida Vladimir Putin. Ni igitaramo byari biteganyijwe ko kizabera mu mujyi wa Napoli ku itariki ya 27 z'uku kwezi, cyari kuzahuriramo abahanzi bakomeye mu Butaliyani n'andi matsinda y'abanyamuziki akunzwe. Ibiro n'amakuru byabongereza Reuters byatangaje ko bamwe mu banyapolitiki b'Abataliyani n'abarwanya ubutegetsi bwa Kremlin bo muri Ukraine n'Uburusiya bamaganye icyo gitaramo, bavuga ko Valery Gergiev ashyigikiye ku mugaragaro Perezida Putin kandi ko yanga kwamagana intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Tariki ya 21 z'uku kwezi, ubuyobozi bwa Legia di Caserta, inyubako igitaramo cyagombaga kuberamo, bwatangaje ko icyo gitaramo gisubitswe ariko ntihatangwa impamvu yabyo. Mu itangazo ry'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya Maria Zakharova kuri uyu wa gatatu yamaganye icyo gikorwa, yemeza ko iyo nyubako iri mu maboko ya guverinoma y'Ubutaliyani ndetse anihanganisha Abataliyani babuze amahirwe yo kwishima mu gitaramo. Valery Gergiev azwiho kuba inkoramutima ya Perezida Putin, akaba akunze gushyira ku mugaragaro ko amushyigikiye mu miyoborere ye, nubwo yakunze kwibasirwa n'abarwanya ubutegetsi bwe kubera intambara bwashoje muri Ukraine. Iyi gahunda y'umunsi mu itangazamakuru tuyisoreze muri Thailand, aho umugabo yapfuye nyuma yo guhagarika kurya akiyemeza gutungwa n'inzoga gusa.
Umugabo ufite imyaka 44 yapfuye nyuma yo kumara ukwezi kose ahagaritse kugira ifunguro iryo ari ryo ryose yafata ahubwo akemeza gutungwa n'inzoga gusa. Uwo mugabo yapfuye azengurutswe n'amacupa y'amavida barirwa mu magana yashizemo inzoga kuko ngo yari amaze ukwezi kurenga nta kindi kintu ashyira mu nda ye uretse inzoga gusa. Mu cyumweru gishize nibwo abakozi b'ikigo Siam Layong Foundation gikora ibikorwa byo kwita ku mibereho myiza y'imiryango ifite ibibazo bitandukanye harimo n'ubukene kikabaha ubufasha butandukanye yaba kubaha mikoro, kubagira inama n'ibindi, bahamagawe mu rugo rw'uwo mugabo wari utuye ahitwa Ban Chang mu karere ka Layong kugira ngo baze bamufashe kuko afite ikibazo. Abakozi b'icyo kigo bahurujwe babwirwa ko uwo mugabo basabwa kuza gufasha yagize ikibazo cya sezire kirangwa no kuba ubwonko bwanga gukora uko bisanzwe bije mu buryo butunguranye bikajyana no guhinduka kudasanzwe kw'imyitwarire ndetse ko yatakaje n'ubwenge ku buryo atarimo no kumenya aho ari. Ikibabaje ngo baje gutabara bageze mu rugo rw'uwo mugabo witwaga na Mongisa basanga amaze gupfa. Nyuma bakurikiranye amakuru ye bamenya ko ari umugabo wari umaze iminsi mike yatandukanye n'umugore we ariko akaba afite n'umwana w'umuhungu w'ingimbi y'imyaka 16 babanaga mu nzu. Uwo mwana rero ni wabwiye abari baje gutabara ko ise yari amaze ukwezi kurenga atunzwe n'inzoga gusa. Umunsi umwe atashye avuye ku ishuri ngo yasanze se aryamye ku gitanda cye ariko ameze nabi ataza aho ari yatakaje ubwenge, igitanda cye kizengurutswe n'amacupa menshi yamazemo inzoga. Abaje gutabara basanze umugabo yapfuye ariko hari akanya gato kanyura hagati y'ayo macupa y'inzoga yaramukikije bishoboka ko ariko yakoreshaga yinjira cyangwa sohoka mu nzu asubira ku gitanda cye mu gihe yari akibishobora. Umuhungu yabwiye polisi ko yatekeraga se ibyo kurya buri munsi uko yabaga avuye ku ishuri ariko akanga kurya na kimwe ku buryo yaratunzwe n'inzoga gusa mu kwezi kurenga. Yemeza ko nta yindi ndwara z'umubyeyi we yarwaraga kandi ntiyerura ngo avuge ko yaba yarahungiye mu nzoga kugira ngo yibagize ibya gatanya yaravuyemo n'umugore we, ariko bikekwa ko guhungabana kw'amarangamutima ye byaturutse kuri uko gutandukana n'uwo bashakanye aribyo byamuteye gusimbuza ibyo kurya inzoga gusa yibwira ko zashobora kumutunga. Inzobere mu by'imirire zivuga ko mu nzoga habonekamo ibyitwa karori ariko ko nta ntungamubiri umuntu akenera ngo abeho neza zirimo. Ibyo rero bituma kunywa inzoga gusa zigasimbuzwa amafunguro yose bishyira ubuzima mu kaga arimo no kubura intungamubiri zikenewe, kwangirika k'umwijima ndetse n'ibindi. Ubundi ngo kunywa inzoga byagombye kuba mu rugero nk'uko bishimangirwa n'inzobere mu by'ubuzima. Inshuti bakunze wa Primo Media Rwanda, uyu mugabo muri Thailand wari umaze ukwezi atunzwe n'inzoga akaba yapfuye niwe dusoreje iyi gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none ku itariki ya 23 z'ukwa karindwi 2025. Yenu Jean Dodier Karinijabo ndabashimiye ko mwana mudukurikiye, baradikira komeza korera indi biganiro. Bye. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza aho umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke ntuzirirwe ushaka isoko kuko ukiza umusaruro kuri AfriSellers dufatanya kumushakira abawugura kandi bikamufungurira imiryango ku bafite amastoke bari hanze bakeneye umusaruro bikomoka muri Afrika. Namwe abari muri diaspora uru rubuga rubereka umusaruro uri ahantu hatandukanye muri Afrika ku biciro bibanogeye. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura nimusure urubuga rwacu wa eshatu@afrisellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers, selling with us is leading the market.